дар зиндагӣ ҳар як шахс ният орзуе дар қалб дорад. ҳамин аст ки бидуни орзуву хаёл марому мақсад зиндагии худаш маъное надорад. ҳайвон ки ҳайвон аст, мутобиқи барнома зиндагиша пеш мебарад. ҳайвонот ҳам ба мисли инсон муҳаббат дорад, хашм, кина, ҷазаба, макр ва дигар ҳиссиётҳо доранд. ба мисли одамизод ҳам барои зиндагии хуб кӯшиш мекунанд, шароити фароҳам муҳайё кунанд, дар пайи дарёфти хӯрок вақти худшона сарф мекунанд. вақте ки муҳит мутобиқат накунад барои зиндагӣ, ҳиҷрат ҳам мекунанд. албатта ин саҳнаҳоро мушоҳида кардагиенд, чи аз наздик бошад ё ки аз тариқи телевизион бошад. манзури аст ки вақте ҳайвон барои худаш ҳадафу барнома дошта бошад дар зиндагӣ, пас зиндагии инсон бидуни барнома ва ҳадаф намешавад, чаре ки гуфтем маъно надорад. ҳар як касе ки дар ақли солим бошад, ҳатман ният орзуе дорад. инсон бештар барои ба даст овардан ё ки ай худ кардани чӣ кӯшишу талош мекунад, вақташ дар чӣ сарф мешавад дар зиндагӣ. ба худ савол битен, рӯзи шумо дар пайи чӣ сарф мешавад бештар? албатта илм ва сарват. ба даст овардани ҳар ду ба манфиати фард, афрод ва ҷомеа аст. албатта агар дуруст корш бифармонем, чунки ҳам илм ҳам сарват инҳоро метавонем қавитарин яроқ ҳисоб кунем. яроқе ки дуруст истифода набурдӣ, зарари ҷомеа мешавад. сарчашмаи ҳамаи яроқҳо яъне ки илм асту сарват. хоб, дар мавзӯи яроқ намерем, бармегардем ба паҳлӯи асосии мавзӯи имрӯза. илма барои чӣ кӯшиш мекунем ки ай худ кунем? барои кор фармондан дар барномаҳои зиндагӣ, барои барномаҳои ақливу ҷисмониро кор фармондан. яъне илма мо дар кӯшиши талоши пайдо кардани илме. вақте кӯшиши талоши сарват мекунем, барои чи аст? барое ки мутобиқи замона барои зиндагимона шароҳид муҳайё бисозем. чӣ қадаре ки илм тараққӣ ёфт, замона ҳам тағйир меёбад ва ира шумо ҳам мушоҳида кардагием ки фақат дар 20 соли охир чӣ гуна дунё дигар шид. ва мутобиқи тағйирот албатта талабот ҳам дар зиндагӣ афзоиш меёбад. пас афроде аст барош муҳим илм аст ва афроде аст барош муҳим сарват. ва теъдоди дигаре аст ки дар ин талошу кӯшиши ҳамин ҳар ду ҳастанд. яъне мехоҳанд ҳам илма ба даст биёранд, ҳам сарвата. мо мисол овардем, вақте нафареро мебинем, варзишгар, сароянда, олими ислом бошад, шоиру нависанда ё ки як адвокати дараҷаи олӣ, дар дидану шунидани уно мо ҳавасманд мешавем. барои мо як идеал ҳисоб мешаванд. чӣ қадар мехоҳем ки монанд бошем ба уно. яъне варзишгари хуб, қори қирона мебинем, сарояндай, раққосай, шоирай, журналистай, духтурай, ҳар касе зери ҳавасмандии худаш орзу хаёл мекунад, мехоҳад монанди ҳамун идеали худаш бошад. лекин хостан дигар аст, кӯшиши талош кардан ба ҳадаф расидан дигар аст. мо ба як хостан намешавад ки орзуҳоро амалӣ бикунем. ғайр аз мушоҳида кардан ва ғайр аз хостан бояд омӯхт чӣ роҳҳоро ӯ шахс гузашт то ки ба ӯ қуллаи баланд расид. ӯ чӣ кор кард ки имрӯз шахси идеал шид барои миллионҳо нафарора. шодравон Муҳаммадалӣ, яъне бахсиёри машҳур ки буд ва албатта медонем ғайр аз мушт задан фалсафаи хубе ҳам дошт. дар яке аз суханрониҳош мегӯяд чӣ қадар бад медидам ҳар як сонияеро ки дар толори варзишӣ сарф мекардам. мега ҳар як қатраи арақи баданам ки вақти варзишда мерехт, мега чӣ қадар баром сахт буд, бадам меомад. лекин медонистам ки ин ягона роҳе аст мара ба ҳадаф мерасонад. мегу бояд ман пас заҳмат бикашам. ина ман фаҳмида будам ва заҳмат мекашидам то ки ба ҳамин қуллаҳо бирасам. кам нест афроде ки ба ҳадаф мерасад, ай худ мекунад, чӣ илм бошад, чӣ сарват бошад, кӯшиш мекунад роҳҳои ба даст оварданашро ҷустуҷӯ мекунад ва ба ҳадафи худаш мерасад. дар масъалаи сарват албатта як каме фарқият ҳаст. мешавад баъзан ҳолатҳо бидуни заҳмат ҳам соҳиби сарват бишавад инсон. мисоли оддӣ меросат мемонад, аз касе меросат мемонад. ё
کسی دیگر را فریب میکنید، دزدی میکنید، خب یا راههای دیگر غارت هستند که مشقتشون کمتر است. نکی علم ایخد کردن، علم شدن ای دیگره. زحمت طلب میکنه، خیلی زحمتی بلند طلب میکنه. مقصد حاضر دنیا هم تا اونجا را نرسده است که ترا یک فلشت بزنن تمام برنامه را اونجا جا بتن و تو بگردی علم. یا داشته باشین در یک صحبت های قبلی ذکر کرده بودیم که نگاه علما برای در یک ساحه متخصص شدن نه کمتر از 10 سال باید زحمت بکشی تا که نازکترین نقطه‌های او ساحه را یا که ساخته را ایخد بکنی. مثال افرادی است پیش خود مقصد میمونه، میگه من باید در دوام 3 سال ثروت خودم به $1,000,000 برسونم. خب ما مثال ورستیم. یا نفری است میگه من باید بهترین سراینده باشم در کشور خودم، یا دیگر پیش خودش مقصد میگذاره میگه در مدت 5 سال همین 5 سال اخیر بهترین عالم اسلام بشم در کشورم. کوشش میکنن، برنامه‌شون هم میمونن بالای کار میکنن و میکنن عملی برنامه خچونن، نیتی خچونن، میرسن به اون جایی که خواستن. یعنی که علم بد، ثروت بد ایخد کردن. و البته باعث افتخاره وقتی که انسان به دست میاره او چیزی را که میخواه، او چیزی را که برنامه کرده برای خدا، این باعث افتخار میشود. دوامش او چیزی که میخواستی به دست آوردی، موفق شدی، یعنی دوامش چی میکنی به او دست آورد؟ پیش خود مقصد گذاشتی عالم باشی، عالم شدی. خواستی ثروتمند باشی، ثروتمند شدی. دوامش چی است؟ چی کار میکنی یا در چی استفاده میبری او دستاورد را؟ یک قصه است، زمان پیش یک شخص صاحب تجارت میکنه، صاحب ثروت میشود و از ترس اونی که ثروت چه گم نکنه در فکر زیاد میزنه که چیکار کنم که ثروت من دست نروه. خود در فکر میزنه. بعد زیرکی میکنه، عقلی خودش زیرکی میکنه، تمام ثروتی که داره اونا را به طلا عوض میکنه. همش به طلا عوض میکنه. میگه طلا را یک جا نگاه کردنش آسان تره از اونی که ثروت مال هر طرف باشه. میگه آسان تره. خب فکرش به همین اومد. همون طلایی که هست به مقدار به مثل بگم یک خشت کلان میشه، میبره در همون میدان خونش زیر خاکش میکنه. زیر خاک میکنه، هر روز میره بالای همون جای تگ خاک طلا را زیر کردگی میره، اونجا را نگاه میکنه که کسی نبرده باشش. کارش همیه، هر روز میره نگاه میکنه میگرده. یعنی تمام بایگریش یک خشت طلا کرده برد زیر خاک موندش. یکی روزا میگه که اونجا کندگی طلا نیست، طلا گم شدگی نیست، میفهمه که طلا را بردگی ان. طلا را یک نفری که در همون خانهش گاه کارهای خانه را میکنه، همون مشاهده میکنه که همین نفر چیز موندگیه که هر روز بهانه میکنه همون نقطه در میره که دور میزنه، پس در اونجا چیز موندگی است و اون نفر میگیره طلا را فرار میکنه. خب این صاحب طلا که میبینه طلا نیست دیگه، میشینه گریه را میگیره، زارا موهای سرش کندن میگیره، داد گفتن میگیره. همسایش میپرسن میگه چی گپ شد؟ میگه طلا را بردن، هم یک طلا داشتم زیر خاک بود، میگه بردنش. و یه همسایش که خوب میدونه فعل همسایشه، یعنی فعل همه ثروتمندی که بود یا ثروتمندی بگیم کنسک بود، خب خسیس ایرا که میدونه فعل دیگر سوشه، میگه من برای تو یک مصلحت خوب میتونم، شاید که میگه دلت آرام بگیره. میگه خب چی است؟ میگه به حجم همون طلای گم کردگید از گفته تو میگه به مثل یک خشت بود، میگه به حجم یک خشت بود. میگه یک خشت بگی همون زیر خاک بمون، زیر خاک بمون، هم خیلی بالاش هم مثل پیشتر محکم کن، برای از پس زندگیت بشه. میگه برای تو میگه فرقشه که اوجا طلا باشه یا خشت، تو که در کار صرفش نمیکنی. به مثل همون طلا هم یک خشت میتونه که زیر خاک خواب باشه. منظور چیه؟ منظوری است که افراد امروز علم دارین، زیایی نام گرفتین، زیایی میگن شما را.
افراد امروز مال ثروت دارین، حاجیبای، تاجیبای، رئیس بابا و غیره نام گرفتین، یکی در چی صرف دارین ایران؟ کم نبودن نفرایی که مثل همون تاجر تیلاگوم کردگی ایدست دادن مالی خچونه، یکی در یگان کاری خیر صرف نشید. کم نبودن علمایی که خاموش رفتن ای دنیا، علم داشتن یکی خاموش رفتن و امروز هم کم نیستن علمای بی عمل. علم خاموش بی عمل به مثل یک شکافه درونش پری کتاب، یکی درش قلف زدگی زنجیر پیچ، بالاش پری خاک چنگ، همون است علم بی عمل. بهترین کتابا در داخل یک شکاف است، درش زنجیر پیچ کردگی، قلفش گم شدگی، تای گرد چنگی، کسی استفادهش نمیبره و همون علمه. فرق بین همون شکاف کتابدار یک علم بی عمل هیچی نیست. امروز در مقابل ظلم خاموشن علما، غنیا. پس برای چه او علم شما؟ برای چه او مال شما؟ حالا که خوب میدونین مردم وطن ما در کدام حالت قرار دارن. فقط گپ در سر چه؟ گپ در سر بی‌مسئولیتی ای، درک نکردن مسئولیتی ای، همه عیب. هر یک دستاوردهایی که دارین باید شما خوب استفادهش ببرین. مردم ما امروز در بیرون ای تاجیکستان در مهاجرت که هستن، نه همه اونو در پدول زندگی میکنن، نه همه اونو در سختی هن. در بینشون نفرایی هستن که به زندگی خوب رسیدن، علم اخذ کردن، ثروت هم اخذ کردن. کدامی اگر علم اخذ کردی، صاحب ثروت شدی، خوش به حالت، الله بازم ای علم ثروت از زیاد بگردونه. یکی درست استفاده بردنش فراموش نکنین.